Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo, ketemu lagi kita di video saya kali ini adalah perjalanan hari kedua. Hari kedua saya mudik pulang kampung. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 16 jam, akhirnya kapal sandar di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Sebentar lagi kapal sandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ya teman-teman. Kapal sudah mulai berjalan lambat untuk merapat ke dermaga. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman pemandangan kota Parepare di sore hari. Di kota Parepare ini kapal akan sandar kurang lebih 4 jam. Diperkirakan kapal akan berangkat ke kota Makassar sekitar pukul 9 Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Dari sini kita melihat ke bawah ya, ke pelabuhan. Suasananya ramai. Suasananya ramai sekali ya teman-teman. Baik penumpang yang akan naik ke kapal maupun untuk ke pelabuhan Parepare. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Akhirnya kita tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar pukul 1:25 dini hari. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
kita lihat dari sini ya teman-teman, aktivitas porter yang berlomba-lomba untuk naik ke atas kapal mencari penumpang yang akan turun ke pelabuhan Kota Makassar. Harus hati-hati ya teman-teman di pelabuhan Kota Makassar ini. Jaga barang-barang berharga Anda karena kita tetap harus waspada. Karena saya mau turun di pelabuhan Kota Makassar, maka HP dan segala macam barang-barang berharga saya amankan. Jadi saya tidak mengambil video di proses saya turun ke bawah ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman, perjalanan saya naik kapal dari kota Balikpapan sampai ke kota Makassar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, edisi mudik pulang kampung part 3.